ji bo zanyariyên zêdetir li ser dawî rewşa Rojavayê Kurdistanê û ev lêhevkirina di navbera Şamê û Hesedê de û karvedanên vê di Dûrmewda da min mêvanekê ye berez Dr. Ferîd Seዕdûn şorevekarê siyasî ku li Şamê dê digelme dabîtin. Cenabê doktorî tu bi xêratî ji bo Kurdistan 24 destpêkê em ji destkarbûna parêzgarê Hesekê dest pê bikin. Yani ev pêşhatê tu çawa dibînî ku îro parêzgarekî nû yê Kurd dest bi kar dibîtin li Hesekê bi fermî. Rojbaş yani nerîna me de evaya qonaqeke dîrokî yani Kurd dîroka xwe dirêj di Sûriyê ticarê parêzgereke ji wana derneketiye di parêzgeha Hesekê de gara yekemîn yekî Kurd tê destnîşankirin ji bo gewa bi parêzgerên Hesekê yani dikeve çarçova Kurd hin bi hin digiyên mafê xwe yî siyasî be mafê wayî civakî be roşenbîrî be yani ev qonaqa hinek bi weke qonaqeke Kurdî di Sûriyê de gara yekemîn yani pênasîna ke mafê Kurda çêdibe di Sûriyê de nemaza eviya jî yani li gorê keftina yani Qesedê û hikûmetê ev yani parêzgerê Hesekê gerek ewaya ji Kurda be weka yani hatî parkirin yani beşê giyayê Kurda parêzgerên Hesekê ye lê tiştekî yani tîbîniyê li ser çê dibûn yani ev rêkeftina tê xuyanîkirin weke rêkeftineke di navbera Hesedê û hikûmetê de yani wek aliyeke siyasî hezbî bi aliyeke siyasî hikûmetê re yani vê rêkeftina hanê şopînin û birêve dibin yani eviya jî wek tîbîniyeke li ser heyê gelo yani ev rêkeftina hanê ji bo heq milletê Kurd bû ji bo mafê milletê Kurd bû ya ji bo destkeftiyên Qesedê re bûn eviya jî Hatanî anaka ev gengeşak li ser vê naçê dibe danûstandin û guftûgoyek li ser vê mijara hanê bi taybet yani li ser çê dibe rêkeftineke di navbera Hesedê û hikûmeta Sûriyê de ne bi nûnertiya yani nûnerên milletên Kurd yani ew şanda hatibû destnîşankirin di konferansê 26 Nîsanê de ew win dabûye yani weke nûnertiya milletê Kurd nehat xuyanîkirin ki ewana guftûgoyekê bi hikûmetê re vekin bu weke yani aliyeke hezbî bi hikûmetê re ev rêkeftin damezrandî. Baş e kek doktor te jî amaje pêkê te gote hinek têbînî hene lê ji bêjim ji bilî têbîniya hinek rexne jî hene yani rexne ji vê rewşê jî hene yani hên çawa dibînin ev lehevkirina niha heye destpêkeka baş ji bo destxistina mafên Kurdan dibînin yan jî teslîm bûne çunku gelek dibêjin ev yekê jî teslîm bûne. Bede berhevdû rêkeftina dehê adarê bêhtir firehtir bûye ji aliyê mafên Kurda yek ji wan bijare hanê vegera kesê penaberên êserê kanî û girê Spî û Efrînê ew yek ji wan bendê û xalên rêkeftina dehê adarê yani ewan neçû serî hetanî anaka yani ev mijara hanê nayê guftûgokirin ji bo ev xelkek anaka penaberin û koçberin û kolana mane vegerin warê xwe yani di berhevdû têbina rêkeftina dehê adarên baştir bû yani bêhtir pêşketî bû ji rêkeftina 29 meha Bûrî de eviya jî nerîna me de yani paşvegereke ji danûstandinên di navbera Hesedê û hikûmetê de çêbû dema Hesedê bima li ser rêkeftina dehê adarê wê bêhtir destkeftiyên wana wê misogertir bana lê mixabin aliyê siyasî de neçû serî kîjan destkeft yani zêdetir îro heban eger ev rêkeftina dehê adarê ket bawarê cêbecêkirin yani kîjan destkeft baştir dibûn ji bo Kurdan. Til yani xal û bendên rêkeftina dehê adarê û xal û bendên wanayê nehênî ge eşkere nebûbûn ji millet re di wî çaxî de yani ji bedêla sê lîwayê Hesedê hebin sê firqê Hesedê hebûn vêna ji bîr nekin yani ew danûstandina li ser wêna çêbû û nêzîkî 100 fermandarên Hesedê têkem hikûmeta Sûriyê de û wîzareta bergeriyê di destê Kurda de be ya serokerkanê artêşa Sûriyê di destê Kurda de be yani dehê adarê bêhtir berfirehtir yani xal û bendê wêne ya hûrgiliyên wênayê nehênî bêhtir ji destkeftiyên Kurda bûn em hindin paş divegeriyan ewaya jî ji ber diplomasî û siyaseta dat şopandin ji aliyê Hesedê ve berasî ve yani ne dwê asta bilind bû ji bilî alîkariya navdewletî ji wan yani piştgiriyeke
کوالسیون ناف دولتی جوانا را بو اوروبی ها بو حتانی دولت عربی جه آلیگر بو بله بوانا را لی مخابن يعني جبرگ بدرنگی او رکفت نچو سری رکفتنا ده آداری ام وگریان هن بنا پاش وگریان حتانی گه امان بس بده که دسته مدما ما جبلی دورین کردی پیو دسته کردا و نما يعني انا پارزگاه حسا که چه باجار و باجارو کن که رژه عربات ده بهتر بجه کردا و دسته عربا ده به نه دسته کردا ده به لی لگور رکفتنا ده آدار حضاني بارزقها رقة ودير زوري وشغل منتظاني يعني شيخ مقصود واشرفيه الحلبي ودير حافر يعني غربي فراتي وناجد بين كنترولا هسدي دابو ام باش بباش دي فقريان ليه ديساج امليد نارين يعني قتفرين كرديجي يعني تايبت منديه كويناي كرديها بريفبريه كويناي كرديها بيا وكا ادارات كويناي ريفبريه كويناي خوجيجي هبه باش ديساجي كرداره باش لنوك يعني هيفي وهيوان كردي بونجي ام وقت شيء كردا دخل سوريا ده حطاني روجا يوروبيك نهاتي براستي زور باشه كيك دكتور يعني تو خود زاني يعني ابا هات يكيرن قلت كو مؤامره كان نيف دولتي بو دهات كيرن يعني بلانك هاتبو دارشتن كو تشتك نمينه بناوي حسدوي تر همو نافچه بكوين دست سوفاي عربيه سوريا دا لرول حكيمانه سروك بازاني يعني وها كير كو جوي قناغي رابو استن اتر خوينا خوشكو براين مال روشاوي كردستان نهي ريشتن امر واقعك دروز بيتن كنها هيا لروشاوي كردستان باريزغا حسكي و اتر كوبانه يعني زياتر كرد بريفا ببن لی بسیار اوه یک هنگ رول سروک بارزانی چاوا دبینن یا دویجی پیوسته کرد چه بکن جبو قناغا بیتن خو جوی قناغه ناسکنن قناغا یعنی پشتی ویه که پیوسته چه بکن جبو ویشنده که مافی کردان باشتر ببه ایتر ریکفتن باشتر بیتا کرن يعني دينارينا ماذا يوم تشتكي واقعية جي يعني جي رولا سروك مسعود با ابري كابتن نتشو سري براستي يعني وكا يعني قليو غازنين خو الجام سروك مسعود كنش حردو اليا يعني آلية دولتي بيجي وش آلية هسده ابيك جي جبلي قدانو صندني دنافبرا يعني سروك برزاني وتركاده وسروك برزاني وامريكيا وفرنسيا يعني باندورا كويناي قال لك ايجابي هبو حطاني ابري كابتن رسرين وقت اقول يعني خوينا ملت كرد خورت وجينج وكشن كردا بي باراستنش برا بتيكت انا شركي وشركي برفرهتر بابا بلانا كان دولتي هبو جه سدين نمين يعني هتخو يعني كرنجي بيو بلانا حتى كجان استه يعني بلندو برفره بو برولوجي يعني دما جسرك برزاني دسوردانا كدفي دانوستندنا هانيت كروبو وكا كافديرا كجبيرا كفتنا هانير وشاغي يعني خوينا ملتين كرد سوريا ده هذا باراستون حطاني روجا ايروجي اف اليكاري دبج برك انا ك امج قناغه عسكري دركتنا كتنا قناغه كسياسي ده انا او قناغه سياسي جي بي اكتيف كرن وچالاك كرن اوايا هن بن امریکا بن يعني ما بس تو ارمانجل كرداي ما بن دخوازين وانا يقول سوريا ما بن جرك انا كاجادريا دانوستندن السياسي دبلوماسيه وديس اجاز دوبارات كم يعني بالي كاريا سروك برزاني و يعني برسانه باشوره الي كاريا وانا بملت كرد سوريا ده يعني حما الي دبينه يعني تشوا خيرخوازيا برزاني تشوا الي كاريا كجواكي الي كاريا ك الي يعني الي كاريا خوارن و آو يعني پێدەڤین ژیانی چاوە ئالیکاریەکێ دەدە ڕۆژاوایان کوردستانê yani براستی ev rola hanê nayê ji bîrkirine roleka dîrokiyê ke serok berzanî destwerdana ke tê dikir ji bo ji heme aliya de ji aliya siyasî ve aliyê leşkerî ve çawa Kurd Sûriye de bên parastin ev ya dê xwestin anaka gêj aliyê siyasî ve Kurd yani duwê asta siyasî û diplomasiyê bilind debin karibin hên bi hin diriya danûstandinê siyasî re nemaza anaka hûn bînin şanda انا كسجل شامي يعني دانستان سر اساس سیاسی بن دکتر داوی پرس اگر کردی برسوام دب کرام خو سپاس دیکم بریان حال آنین کردی لروشاوای کردستان بحثا لا مرکزیت دیگر وتم لا مرکزیت دخوازن شبو سوریا تایبت بروشاوای کردستان هین حال شامینه تشک مایا شبو دخوازن کردان بو لا مرکزیت یان اف بو رابوری
بندرينا مدة يعني أبغى دروشماية كبلند بو يعني دوزا فيدرالية قابي خبر فره دابيت نجبون يعني جا أرمانجي نوانا نكبن أستانجية كده فدرالية دي سوريا دي جالية حكومة بجالية يعني في توك تركيل سر هي نام دولتنا دا قبول كرنا ما زي يعني أتوم باراك قال لك جاراني سر زمان كي فدرالية كيري سوري نايب يعني قرأ كرجي يعني دزانه بن حتى كيجان آسته يعني ممکنه که ما في خوا پیک بینه انا دروجه ایرو دوکه ریفبریه که خوجهید دن کرده دستور ده 2012 بشار الاسد اواج اباکری بو لسر لا مرکزیت ده سوریه ده لين نت شو سر يعني جيب جي نت بو انا كاجي يعني دما قابا قد في اعلان دستوري ده لا مركزيات سنيه لسر عرضه وقهات خو يعني كرن انا كاري ببريك خوجهید دن كرده يعني اداره محليش كرداره تي اباكرن اباجي ادنرم نرينا ماده يعني افغاوا یکمینه جالیه کرد بگن ما في خواب بگشتی يعني بشكل يعني بشويه کی كرد ريفابريا خوابكن بيج او برين او فشارق لسر وانا تمام هبون دكتور. ظلم زور دار سر كردا بيرا بجم قاف بقاف اباياجي كارك سياسي جرد بي حطان بگن استا ارماجي كرداي سركه وانا كاربن چرنوسا خوب دسي خوبني بسين برس دکتر فرید سعدون شروکار سیاسی لشامه بشوی که راست خود گلمه بوی گله که سپاس شبو شروعین و دکتر هر بجید